دی بیا شي دی رنگ پرنګ خالونه لیلا پر مخ دی بیا شي دی رنگ پرنګ خالونه لیلا وا 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 نور سوالونه لیلا وا 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 نور سوالونه پر مخ دی بیا شي دی رنگ پرنګ خالونه لیلا وا 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 نور سوالونه لیلا وا 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 نور سوالونه خالدی دورو زو در پیولده دا نزاکت راکی خورده پتا سنگین دیدم زونو مدرسنا لیلا وا 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 نرسوانا لیلا وا 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 نرسوانا چې دی وکم دیدنونه لیلا وا 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 مې رسوالونه لیلا وا 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 مې رسوالونه لیلا پر مخ دې بیا ایښي دي رنګ پرنګ خالونه لیلا وا 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 مې رسوالونه لیلا
پځانو کتان زنا لیلا وا 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 رسوالنا لیلا وا 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 رسوالنا خلق دستا سره رقم خاننا لیلا وا 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 رسوالنا جبار آغاو او رزاق آغاو او غلام رسول پیتا پروش د هرات او د توریالي ځوان عبدالخالق صادق مې نوم دی زما د زړه تا ته معلوم دی ورته مې وړي د ناکسو تهمتونه